Hakeza ku mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. La khumba mhaka yin'wanyana hi leyi. Mhaka leyiwani i xitsundzuxo xikulu ni aka vosesi na vobudi. Mi ni yingisela kahle. A ni ali ku munhu wa kuma mihlekisano. A ni ku ali ku munhu wa kuma munhu wo hanyisana na yena. A ni ali ku munhu wa kuma munhu le makhaheleni. Leswiya i swilo leswi mi kumaku i ntumbuluko, hi nge pfuki na siku na rin'we hi swi dojini or hi swi papalatini. Hikuva vanhu vo tala hina ho tikhoma hikuva hi endlela mindyangu ya hina or mimiti ya hina or vanhu lava hi hanyaka na vona va xisati or va xinuna. A hi nge hi leswiwani munhu i teke munhu a n'wi tisa ka tindhawu leti a tirhelaka ka tona, ku nga mani, ku nga nsati wa yena loyi a nga n'wi lovela hi xuma, ku nga mhana vana, ku nga mhani va muti, ku nga yini, a hi nge ku nga secretary, ku nga manejara wa muti, a ni wena i CEO. Loko munhu luya i kuma ku mi fike laha mi tshamaka kona kumbe i rent room kumbe i jarata ra n'wina kwahala swilungwini or kwahala mi tirhelaka kona mara mi ri na muti a kaya, mi fika mi xava mbedwa, mi xava swihevahevani swa yindlu leswi mi kumaka swa laveka, hi xilungu va swi vitana ti-basic need. Ivi i kuma ku se nghamu ya famba yi ya ku ya kaya, ya tshama kaya, ya tlhogomela vana, i ta hi ku vhaka. Ivi wena ku i nge ni ti kumela munhu wo pfa a ta pfa ni hlantswela mpahla kumbe a pfa ni swekela hi ku loko ni vuya entirhweni ni vuya ni karhele. Swi ya hi ku mi vanhu hi tirha mintirho ya njhani. Ku na mintirho yin'wana mi kuma ku a wu karhali na loko u chayisa wa fika i ti tlilinela, i ti swekela, ivi i ti humela, i ti bela nyana hi moya na van'wani vavanuna. Ivi a ta munhu i kuma ku hi loyi i lavaka ku hanyisana na yena, hi loyi wa le khaheleni. Loko a fika lahaya be careful hi mhaka ya swibye leswi a nga ta swi tirhisa lahaya. Mbedwa vanhu va ka hina, xava mbedwa n'wana mhani, luwa wa hulu luwa wu tlhandleki u wu veka sayitini, mapani mahulu ma veki sayitini, tindichi ta hulu ti veki sayitini, mpahla liya ya hulu leyi nga laha endzeni ka wardrobe yi 6 sweswiya yi nga mikisani na munhu. Loko ku ri khixini laha ka tirhaga laya or ka ti-kitchen unit, make sure ku ndhawu liya i pfula xipesi swimbirhi laha xihehe xa wena muhlekisani wa wena a nga ta kota ku fika a veka mapoto lamaya na tindichi letiya ta yena. Na le shawareni mi endla tano or a bathroom. Loko ku ri le ku hlamberiwa ka swikotlolo, famba xava xikotlolo xin'wana xintshwa mi veka lexiya xa hulu. Na malakani mi ma endlela mi ma susa lama mahulu, mi ya mi ya xava malakani mantshwa na minkumba yintshwa mi veka lahaya. Loko hulu i tiva ku va ta, a ni loyi a ta n'wi fambisa ku hulu ve le kutini, manejara le kutini, ivi endla i swi vuyisela futhi lahaya. Na loko ku ri ku na tikamara kwala ndlwini ya kwalano, tirhisani yin'wana ya tikamara, mi nga tirhisi kamara leyi i yi tirhisaka na hulu. Loko ku ri ke ni hi laha yi tshamaka kona mi rent room, endla sweswi ni swi vulaka swa mbedwa i shiftela le. Se ni fikini laha na ta mi byela kona. A wu swi tivi ku hulu i famba n'anga yihi n'wana mhani, a wu swi tivi ku hulu i famba moporofita wihi sesi wa mina, a wu swi tivi ku hulu loko a khongela i khongela xikhongelo xa njhani ntukulu wa mina. A wu swi tivi ku hulu muzimba wa yena wu tlhaveriwe hi n'anga yihi n'wana malume wa mina. A wu swi tivi ku hulu loko a suka a ka vona va n'wi phahle ku loko a fika evukatini a fika a endlisa ku yini. Ivi i kuma ku wena i ya humelela hi mabadi, u humelela hi makhombo, i ku i loyiwile i nga loyiwangi. Hi mhaka hulu ku na swilo swo karhi leswi a nga swi tirha emuzimbeni wa yena or ka room yaleyo mi tshamaka ka yona or ka yindlu yaleyo mi tshamaka ka yona. Ku n'wansati un'wana na un'wana laha nga ta nghena ka yindlu leyi
mina ni nga ri kona a fika a kha murhona nuna wa mina a humeleli hi swilo swo karhi. Mi ni twinile masunguleni a ni ali ku munhu a tikumela mihlekisani a tikumela munhu wo hanya na yena mara be careful hi sweswo. Thank you.